gusa urukundo rumenya neza ko ari muri Kristo Yesu kuko yahumye ngo aramutabukira amaraso amuhumurije aravuga ngo nukuri yari umwana w'Imana. Bwana sifiwe. Bitonyanga by'amaraso ngo byatonyangaga igihe babambaga Yesu byari bifite amagambo byavugaga. Ijambo rya mbere ngo byaravugaga ngo ndagukunda mwana w'umuntu, agasura kandi ngo bikavuga irindi jambo rivuga ngo ubu nibwo bugingo ko bakumenya. Haleluya! Hatukuze! Wari umutima wuzuye urukundo. Cya kabiri wari umutima uzi kwicisha bugufi. Wari umutima uzi kwicisha bugufi. Wari umutima wuzuye ubwenge. Ubwenge buva ku Mana. Yagira ngo ubwenge bumuhesha kubaha Imana ngo no kuyumvira, ngo bumuhesha kugenzura no kumenya. Amen. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Umutima wari uri muri Kristo. Kuva kera kose wewe tiete mon siège, wari ubuturo bwanje, ni wewe nariduyemo. Kuva kera kose toi tiete toujours mon siège. Avant que la terre soit, ibi byose mbere yuko bibaho, imbere yuko we bubaho, imbere Yesu ngo yari umwana w'intama w'Imana kandi ngo watambwe. Ikintu cya mbere yavuze ngo yari umuntu wicisha bugufi. Tugomba kugira imitima ica bugufi. Nimba ugira umutima wo kwicisha bugufi, ugira umutima wari muri Kristo Yesu. Yesu ngo waremye, Yesu waremye ibintu byose ngo aca bugufi, yemera kuganduka, ngo yemera no gupfa urupfu rubi, ndetse ngo kuki ngo kumusaraba, arabambwa, arahemurwa. Yesaya yaranditse ngo nukuri ntimbi. Abafilipi 2, rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi 2, turasoma igice ca 5 conyine, 2 umurongo wa 5 wonyine. Haravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Amen. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Amen. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Dushimye Imana kuko tubonye uyu mwanya. Imana ihimbazwe. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ayez le cœur qui était en Jésus-Christ. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Abafilipi uru ni urwandiko Paulo yandikiye Abafilipi. Kandi iyo usoma ibyanditswe biza bishaka kuvuga ngo nigo yanditse mbere y'izindi zose, nigo yanditse ngo mbere, ariko hari n'izindi wenda ashobora n'abantu bagenda bakora recherche baravuga ngo ashobora kuba yararwanditse mbere. Hanyuma tituza kuvuga ibibazo byari muri uyu mujyi w'Abafilipi. Wandukire marayika w'itorero ry'Ifilipi. Tituza kuvuga ibibazo byari birimo, ariko turavuga aka kantu gato kandi turakavuga mu mwanya muto. Ku cyumweru gishize
gira nico hirya twaganira ijambo ry'Imana rivuga ngo ni nkabiri ariko nyine rimwe niryo twaganiriyeho cyane. Turavuga ngo Yesu, izina rya Kristo Yesu riri hejuru y'amazina, riri hejuru y'ubutware, riri hejuru y'imbaraga, riri hejuru y'amana, riri hejuru y'ikindi icyo ari cyo cyose kivugwa muri iki gihe ndetse n'ikindi kizaza. Tuganira n'irindi jambo twariciye ariko tuganira iryo, turavuga ngo niyo wanyura mu muriro ntuzasha. Amen. Kandi birimo ibyaha ntibizagutwika. Kugira ngo bigende neza, uyu mwana afite icyaha asaba. Babujije amatelefone ariko yimuwe, kandi numuvuga butumwa bivuze kugira ngo umutekano uboneke. Yimuwe nimba ari ushaka cyangwa nimba ari ashaka asange papa we. Bwana sifiwe sana. Kujya hari uburenganzira bumwe abana bagira kandi tugomba kubahiriza. Uko umwana yakoresheje imbaraga za nyuma, pastor bivuze neza. Iyo ageze mu gihe cyo kurira aba yarebye ko ibindi byose byananiranye akavuga ati reka nkoresha ikishoboye. Ubwo niba uyifite uyimuhe, kandi nimba atari haye ashaka ureke, ariko nimba ari haye ashaka gusa ari telefone tumukoshere. Kandi mo pastor yabujije abana ntibarimo. Genda hari ugumufotore uhabwiriza hariya. Hanyuma turavugana ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Umutima wari muri Kristo Yesu, umutima wari muri Kristo Yesu. Paulo aza kwandika runo rwandiko biza bivugwa kuko ngo yarwanditse afunzwe ari imbohe. Barwandika bari kumwe na Timoteyo. Abwira Timoteyo ngo twandikira Abafilipi, cyangwa Timoteyo abwira Paulo ngo twandikira Abafilipi. Barabyumvikana, baragenda bazana amakaratasi n'ikaramu barandika. Bandikira abantu bari mu itorero ry'Ifilipi. Abo bandikiye ngo nabera bo mu itorero ry'iki ry'Ifilipi, les saints de l'église, abera bo mu itorero ry'Ifilipi. Barasura kandi bandikira abapasteri, abaepiskopi. Inkuko ndabivuze neza, abepiskopi. No mbivuze gahoro kugira ngo ntabibusha. Aza umwe nzavuga ibintu bikabibushanya. Abepiskopi nibo yandikiye. Yongera kandi kwandikira abadiakoni bari mu itorero. Nukuvuga ko yandikiye abera bose, yandikira abapastori, yandikira abadiakoni. Icyambere Paulo yakundaga gusumba ibindi bintu byose bihaba. Danezewe n'ukuri kw'Imana. Bwana sifiwe. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Paulo arababwira ngo ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data ngo no kuri Kristo ngo bibe muri bo. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data. Ariko Paulo yakundaga ikanisa. Paulo yakundaga ikanisa we. Paulo yakundaga ikanisa. Arababwira ngo bapapa abera bose, abapastori bari iriya hirya, ukundu yaratandukanye. Bwana sifiwe. Yaratandukanye natwe. Abapastori bakoranye umurimo nawe.
aravuga ngo ndabakumbuye reka mandikire yamavuga ngo abera bose twabanye bari kumwe na Timoteyo abera bose bari Filipi twabanye abapastori abepiskopi bose bari Filipi les évêques baskofu simpaye mbibuka ayo mazina zoyashaka we ariko yandikira ariko ni ngaho yanze kuma kugenda adondagura ariko bari bahari ngo abapastori bagenzi banje ngo nabera bamwe bazaga bataramana kazayumva ngo ti undi ngo ti ngo yicarire ari muri prison arabakumbura ororo kazayibaza ngo esuku ibo bameze gute Bwana sifiwe sana aravuga ngo ubuntu n'amahoro biva ku Mana ngo bikava no muri Kristo ngo bibe muri avuze ijambo ngo zambasabira iteka kandi ngo ziko mufatikanyije nashi imibabaro ziko ababwira ijambo rya kabiri arababwira ngo ndabakunda kandi ngo ndabasabira kandi ngo mbahoza ku mutima kandi ngo mufatikanyije nanje kwamamaza ubutumwa bwiza kandi ngo nzosangira namwe je namwe ngo tuzosangira ubuntu buva ku Mana Bwana sifiwe tuzorya dusangire namwe tuzobubana ubuntu buva ku Mana bumwe none turi mu kuvuga abantu bakavuga ngo ubuntu none reka mbamarize gutya ubuntu bw'Imana la grâce de Dieu iyo hataba ubuntu gusa bw'Imana ndakurahiriye iyo hataba ubuntu bw'Imana nta muntu wari kurokoka numwe kuri twe habe nawe ndi wari kurokoka ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana ngo yitegereje isi ngo ibona isi yose yatatanye ngo ibona tumeze nk'intama zazimiye hatari umwe ngo wakiranutse ngo ashikire ubwiza bw'Imana ariko ngo ubuntu bw'Imana Paulo arababwira ngo bube muki muri woceceka ugacumura mu mutima woreka gucumura mu mutima ugacumura mu jisho kandi Bibiliya irabihamya ikavuga ngo aho kugira ngo rigucumuze uzarikuremo kwawe ngo ni kugucumuza ngo uzoguce ngo ugende mu ijuru ugira kumwe ijisho nimba ari iburyo rizarikunda kureba nabi ngo uzorinogore uzogenda umeze kandi nimba ari yombi ngo uzoyakuremo ubuntu bw'Imana Paulo yaravuze umunsi umwe aravuga ngo ninde uzonkiza uyu mubiri atekereza kuko tokiranuka kiwambaye aravuga ngo ninde uzawunkiza uyu mubiri nicyo gituma yavuze ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha ariko avuga ijambo aravuga ngo mfite umugaba ni Yesu Kristo nituba hamwe zahoranisha oh haleluya haleluya arababwira ngo ubuntu bw'Imana bube muri mwe Bwana sifiwe ababwira ngo yamenye amakuba bagira aravuga ngo ariko kudatinya kwanyu gutinyuka gutarama mu makuba mugira Bwana sifiwe sana gutinyuka gutarama mu muhana turi bonda ozi kati gutinyuka kuzuzwa mu bantu banone binga la petokite vinetazar le bonivari etaine ozana obomivaikate mosikite levar tiwati ludu parimaritiki zewa kundulangwa gutinyuka guteramira Imana kwanyu ngo kuribo ngo nurufu kuribo bajya babishyira muri filozofi ndende bajya babizana ngo ariko ubundi ngo azatamarinde azayuzuzwa ariki kishize hejuru ngo kuribo
ngo ni urupfu. Hamwe yandikiye ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka, kubagiriki, kubayuda bashaka ibimenyetso ngo ni urupfu, ariko kuri twebwe abakiza haravuga ngo ni imbaraga y'Imana, 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 ni imbaraga y'Imana. Sio mimi ninaishi, bali Kristo ndani yangu anipa kushinda yote. Bwana sifiwe. Aravuga ngo ntimwahawe ngo kunezeranwa na Kristo gusa, arababwira ngo ahubwo mwahawe no kubabazanwa nawe. Hari abantu batekereza kuko tunezerewe gusa. Aravuga ngo ntimwahawe kunezeranwa gusa na Kristo, ahubwo ngo mwahawe no kubabazanwa nawe. Yakobo yaranditse yandikira bene wabo, aravuga ngo kubabazwa kwanyu mukureke kubeho, kandi ngo kwihanganira ibyo ngo kuzabahesha kwambara ikamba. Paraziviwe sana. Kuzabahesha kwambara ikamba. Umunsi ngo azarabagira, umunsi ngo azahishurwa. Exotique, paratique, vanille licite lava. Paulo yigeze kwandika na Yohana yarabivuze, aravuga ngo azahishuranwa nabo. Nahishuka, nahishuka, lorsqu'il apparaîtra, lorsqu'il apparaîtra, lorsqu'il apparaîtra. Yesu ngo nahishuka, nahishuka ahishe, ngo azahishuranwa n'abera bose. Imana ihimbazwe cyane. Azahishuka, azahishukana nabo bishe baragiye, bari mu nkiriya. Musa azahishuka, nahishuka azahishukana na so umunsi agwiriye. Nahishuka Yesu gusa, lorsqu'il apparaîtra, ton père aussi sera. Aza apparaîtra, il apparaîtra aussi. Niko yavuze ngo nahishuka, Yesu nahishuka, 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 nahishuka. Yohana ngo yarebye imyuka ngo abone yabaciwe ibihanga, ngo ihayitaka, bikazivuga ngo Yesu uzahishuka ryari, uzerekanwa ryari, uzaza ryari, ni gute ko dutinze. Polopo no umvuko yavuze rero. Reka ndangize. Bwana sifiwe. Tureke kugenda muri biriya birebire. Aragenda arabwira ngo twahawe no kubabazanwa nawe. Bana byabindi ngo urabona jewe, urabona jewe oya ngo twahawe no kubabazanwa nawe, ngo dusangiye gupfa kandi tugasangira no kuzuka. Bwana sifiwe sana. Sangiye gupfa tugasangira no kuzuka. Haleluya. Mu gice cya kabiri yaravuze ngo niba hariho gukomezwa kuri muri Kristo, nimba muzi ko hariho gukomezwa, nimba muzi ko hariho gukomezwa, nimba muzi ko hariho gukomezwa, nimba muzi ko hariho gushigikirwa, nimba muzi ko hariho gukomezwa, nimba muzi ko hariho gukomezwa, nimba muzi ko hariho gukomezwa. Ntabwo twikomeza, twe turakomezwa, twebwe turakomezwa ntitwikomeza. Arababwira ngo nimba muzi ko hariho gukomezwa, nimba muzi ko hariho gukomezwa kuri muri Kristo Yesu, muhumurike. Amen, amen. Titwikomeza. Yaravuze ngo nshobozwa byose. Arasura kandi aravuga ngo niba hariho guhumurizwa kuzanwa n'urukundo rwe, urukundo rw'Uwiteka ruratemba nk'uruzi, kandi ubuntu bwe n'ibambe ntabwo bizashira iteka ryose. Urukundo rw'Uwiteka. Uramuririmbye yararirimbye avuga ijambo,
aravuga ngo rusumba izuba rusumba ukwezi, rusumba izuba rusumba ukwezi, kandi kuzimu rugerayo. Watumye Yesu zo mw'isi yacu, indusha turuhure, nacyakirara cy'inzererezi. Watumye sacyakira, nacyakirara cy'inzererezi. Watumye Yesu acyakira. Oh, hallelujah! Nacyakirara, 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 nacyakirara cy'inzererezi, nacyakirara cy'inzererezi. Watumye Yesu acyakira. Umunsi ese iyo baza kubamba Yesu, wa munsi babamba Yesu wa kubase, wewe wiyuba wa munsi Baraba na Yesu wari kurekurana. Baraba na Yesu, uzi Baraba ibyo yakoze, uzi Yesu ni wari kurekurana. Baraba wari kurekura Baraba, wewe wari kurekura. Kirara cy'inzererezi, watumye sacyakira. Hari abantu batazabumva Bibiliya. Umuntu wese wari uhari yari Baraba, wese wari mu isi yari Baraba. Nawe wewe wari Baraba, wewe nanyu no kwa nyogokuru no kwa nyogokuruza wawe mwari ba Baraba, mwari ibirara by'inzererezi. Mubyo Yesu yaje gukora, yaje kukuzana nka Baraba. Iyo bafata Baraba wa munsi bakamwica, bakarekura Yesu, bari barekuye nyoko na nyogokuru kugeza kuri wewe. Kandi Baraba ndiyo dufiriye, kwari tuguye mu bzahite. Itari objectif poursuivi de Jésus-Christ était de libérer Baraba. Niyo yari objectif principal, niyo yari objectif yari yamuzanye, yari yaje gukura Baraba mu kazitiro yarahora. Barazibiwe sana. Hanyuma cyakirara cy'inzererezi. Reka mbabwire umutima wari muri Kristo Yesu. Jambo ry'Imana tubwira ngo yari Imana kera. Yohana yaravuze ngo namubonye nk'umusaza. Yesaya yaravuze ngo n'umusaza w'uruyenzi iriya w'imfi. Yohana aravuga ngo n'umusaza w'imfi. Kandi Yesaya arandika aravuga ngo yamenyereye intimba. Aravuga ngo yabambwe isi n'ijuru bitarabaho. Kristo ngo yari umwana w'intama w'Imana. Imana ngo yatoye irabamba ngo isi n'ijuru bitarabaho. Yamubambye njewe ntarabaho, yamubambye utarabaho. Musa yavuze ijambo Moise, yaravuze ngo depuis lors, kuva kera kose wewe tiete mon siège, wari ubuturo bwanje, ni wewe nariduyemo kuva kera kose. Toi tu étais toujours mon siège avant que la terre soit. Ibi byose mbere yuko bibaho, imbere yuko wewe ubaho, imbere Yesu ngo yari umwana w'intama w'Imana kandi ngo watambwe. Ikintu cya mbere yavuze ngo yari umuntu wicisha bugufi. Tugomba kugira imitima ica bugufi. Nimba ugira umutima wo kwicisha bugufi, ugira umutima wari muri Kristo Yesu. Yesu ngo waremye, Yesu waremye ibintu byose ngo aca bugufi, yemera kuganduka, ngo yemera no gupfa urupfu rubi, ndetse ngo kuki ngo kumusaraba, arabambwa, arahemurwa. Yesaya yaranditse ngo nukuri ntimba zacu nizo yishizeho.
yari yavuze ari ku murongo, aravuga ngo yakuze ameze nk'ikigejigeji icumburira mu butaka bwumye, ngo ntiyigeze amenya icyaha cyangwa kugikora. Ariko aravuga ngo n'ukuri intimba zacu, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ni intimba zacu, intimba zacu, intimba zacu, intimba zawe, intimba zacu, intimba z'itorero ngo nizo yishizeho. Imibabaro yacu ngo niyo yikoreye. Igihano ngo kiduhesha amahoro, igituma ntambuka mfite amahoro, igituma utambuka ufite amahoro, igituma nkandagira bigakunda, ngo nuko yabyishizeho. Ariko ngo abantu bamutekereje ngo nkuwakubiswe n'Imana, ngo akavumwa nayo, ngo ntiyari afite inshusho yo kwifuzwa. Uwo murebaga wese yaravuga ngo nyina ni kivume, nawe ni kivume, komoka mu nzu y'abavume. La 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 ihye ururururu. Hanyuma yari afite umutima ucabugu, undi mutima yari afite extra ordinaire, wari umutima w'urukundo. Amen. Yagiraga umutima w'urukundo Yesu. Bibiliya tubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, nta muntu urakunda undi cyane. Zambona nkunda uriya wacu cyane, titubiziranye. Zambona mukunda cyane, ariko ni kujya kwa cyane nza nkubwira, kuko mvugiye ahanga kujya nza nkubwirira mu rugo, samubwira ngo ndamukunda cyane. Sahanga gusa arabizi, ariko kurya inza kuriya sino gukunda cyane. Yesu ni ukunda gusa cyane. Turebe umunsi uriya azacikana gutya, sinzoro mvuga ngo nitange mbe nkubanza munsi zamampeba no muri morgue ntituzojana, vuga ati basireka ko nahoraga mukunda, reka mutambamira nawe ntiyo umuntu wo dutambamira gusa no mu rupfu ni Yesu. Mvuko ijambo ryavuze. Bwana sifiwe sana, Bwana sifiwe sana. Yobu yanditse amagambo Yesu atarapfa, atarasa, aravuga ngo ibyiringiro zanje ndabikomeje. Aravuga ngo nzobimanukana, ngo mbigere ku myugariro y'ikuzimu. Iriya ndagifite ikindi nisegura. Iriyefo abakundaga bose bansise. Yo baravuga ngo nta mwana ubayo, nta data, nta mama, ngo azama mfite ibyiringiro, kandi ngo nzabyisegura, 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 nzabyisegura. Nyuma ngo yo kubyisegura, nyuma ngo yo kubyisegura, umwami wanje niyerekanwa, ngo nzaza nanje nerekanwe hamwe nawe, ngo ndagifite uyu mubiri, ngo nambaye undi mubiri gusa n'ubwiza bwe, gusa n'ubwiza bwe, gusa n'ubwiza bwe. Yesu ngo yakunze abari mu isi, umutima wiwe wari umutima w'urukundo. Reba imbuto z'urukundo uko zimeze. Urukundo igituma nza ngutekerezaho ibibi, gukunda buke. Ariko ukunda nka Yesu ntazatekereza ibibi. Azaza agakura Barabi yari. Barabazi akamina yibzemo inkoko, akamenya umurima yatsinzemo abagore, akamenya agacamu yashinjiyemo abana b'impinja, akamenya ahantu yatsinze abagabo abahoye ubusa, akamenya ahantu yashinjiye abasaza abanyazi byabo. Ariko Imana yavuga ngo ndagukunda Baraba. Mutima w'urukundo buri extra. Mundu akaza kamaza n'umujinya wose n'ubugome bwose, icumu yavuze ngo nanje ntiyocikana ndamwishe, tagiza ahantu mubabasa, sinoba ndi umusirikari, kaza yirukanga,
agasanga urukundo aho rumanitse, agasanga urukundo aho rudendetse, agasanga urukundo aho ruhaye ruvurirana, agasanga urukundo aho rwapfiriye, agasanga urukundo aho rwakiriye, aho ruhagase, agakenera ngo kurume n'ijisho, ngo amene gusa ijisho ry'umunyarukundo rimwe gusa. Urukundo rumenya neza rwari muri Kristo Yesu kuko yahumye, ngo aramutabukira amaraso amuhumura ijisho, aravuga ngo nukuri yari umwana w'Imana. Bwana sifiwe. Bitonyanga by'amaraso ngo byatonyangaga igihe babambaga Yesu, byari bifite amagambo byavugaga. Ijambo rya mbere ngo byaravugaga ngo ndagukunda mwana w'umuntu, agasura kandi ngo bikavuga irindi jambo rivuga ngo ubu nibwo bugingo ko bakumenya. Haleluya! Hatukuze! Wari umutima wuzuye urukundo. Cya kabiri, wari umutima uzi kwicisha bugufi. Wari umutima uzi kwicisha bugufi. Wari umutima wuzuye ubwenge. Ubwenge buva ku Mana. Yagira ngo ubwenge bumuhesha kubaha Imana ngo no kuyumvira, ngo bumuhesha kugenzura no kumenya. Amen. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Umutima wari uri muri Kristo Yesu. Bwana sifiwe sana. Kindi kandi umutima wari muri Kristo Yesu wagiraga. Ndarangije. Imana ibaho umugisha. Kindi umutima wari muri Kristo Yesu wagiraga, ndangirijeho kigoye. Bwana asifiwe. Yesu ngo yagiraga umutima wihanganira byose. Uzi ibintu tokwihanganira? Nukuri ntugira umutima wari muri Kristo Yesu. Yesu yagiraga umutima wihanganira byose. Umunsi bamufata ngo Paulo yaravuze ati Yesu tese bigenze gute? Petero nako Imana igumugisha. Petero yamasohora inkota. Paf! Tinukuga jewe. Pete ibi ni ibikurimo. Hati no bo gufata ndi hano. Noba ndumuga. Bara abasore bose na Yesu, bara abasore bose na Petero. Turi kumwe twarajanye bakakujana gucya ndacu baye bakuziza. Kujya Yesu yavuga ngo yakubitaga naha akarandamura. Yesu aravuga ati fata iyo ngota kwanza. Suri ipfunde hajya yariri. Ayisubiza mu ishakoshi ryayo mu rwubati rwayo. Yesu atora ugutwi ngo arukubita aragutera. Abwira umusore ati gendere. Nimba ari ugukubita mu matama kubita. Nimba ari igipfunsi cyo mu maso ushaka kunkubita kubita. Nimba ari ukunyaraza turuka inyuma waraza. Ngo baramufashe ngo bikubita hasi. Mugira umutima. Mutima wuzuye impuhwe. Mutima wuzuye kwihangana. Bafashe Yesu umunsi bazamufata. Bavuze ngo se ninde mushaka? Baravuga ngo ni Yesu w'i Nazareti. Yamabwira ngo ni jewe. Bose bamubwo bandagaza hasi. Yesu abona kuko bigiye gupfa. Muzuke. Barabyuka. Yavuze ijambo ngo iyo ataba data bambaye nta kindi kintu. L'Éternel m'a délivré. Niwe wantanze. Ni untanze. Aravuga ngo nimumfate. Bwama mufata guhera mu ipantaro ubundi buturuka inyuma bukaza bwama bwaraza bukaza bugenda gutera ibipaso. Yesu akamagenda karara agakubita umutwe hasi agatuza. Yagiraga umutima w'impuhwe. Yagiraga umutima wuzuye ubuntu. N'urukundo rw'inshuti yanjye rwatumye mfira. N'urukundo rw'inshuti yanjye rwatumye
stone. Bagenzi baja mu ijuru, mwige guca bugufi niwo mutima uri muri Kristo Yesu. Mwige gukunda no kwihangana niwo mutima wo muri Kristo Yesu. Mwige guca bugufi niwo mutima wo muri Kristo Yesu. Mwige kubabarira atari uko babasabye imbabazi. Yesu ngo ababarira byose, akihanganira byose, yemera ukuri kose. Haza upfuyijisha akamwemera, haza ucitse intege akamwemera, ufite ibisebe n'iki byose. Amen. Mugire umutima wari muri Kristo Yesu. Yesu ntashaka umutima wiwanyu. Amen. Imana yigeze, uyu mugabo niwe ndangirijeho witwa Yose, yigeze kuvuga asaba Imana, aravuga ngo Mana ngukuremwe abanyesiraheli, ngo imitima ikomeye nk'amabuye, ngushiremwe imitima imeze nk'uko wewe ushaka. Amen. Mugire umutima w'imbabazi, mugire umutima wo kubabarira batabasabye imbabazi, mugire umutima wo guharira ababarenganyije, mugire umutima wo kwihanganira bijya byose uzi. Mugire umutima wari muri Kristo Yesu. Niba ushaka kumera nka Kristo Yesu, uziga ibyo bintu. Niba ushaka kumera nka Kristo Yesu, uzotunga ibyo bintu. Niba ushaka kumera nka Kristo Yesu, uzasabe aguhe umutima wari muri we. Pawulo arabandikira Abafilipi arababwira ngo igisigaye ni iki ngiki mbabwiye bene data, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Amen.